วันนุ้ยกำตินากุกิจาเตหโจเซนบอนชาววินิลาพาLhadoh October ni simli Saturday ni khuin zong ni Lhadoh thusu ngai ki du hite thusu ngai tau hite Zani masa October ni simni ni khuchon Imphal East District Khosung thamna pukpi Khosung acheng Meilhei Pasal Khat sanayam ba Hamas kiti kumsom thumlenga velmi khatcho kangpopi District Khosung Kuki te Khosung tuinom jang Khosung aga Vahlut ahila police on ama pasu ana hu do vin damle bi ni na in sumite ho hinga ne pedo taw vinahi Manipur Chief Minister Luyen Biren Singh Patnain BJP MLA Phabebin New Delhi khupi na zone vin popular government sim do na dingin panasata in allow vinahi central leader ho pressure bola agang thepe na Manipur state sunga popular government sim do na dinga Delhi khupi zot dinga go do hidanin and Biren Singhin Delhi khupi azot masanguchon Imphal airport muna holim na chunan phongdoi na hi popular government sim do na ning chungchang thu ho bo hilovian Manipur state songa galetul subei na ding thu ho le galetola aina loda ha galzam ho internally displaced persons IDP so chungchang thu ho azong ki hona nei piding ago do hidanin zong and Biren Singh ki dipan phongdoi na hi New Delhi khupi zoning an kalsong Meilhei BJP MLA mithum hocho MLA T Robindro MLA Dr. Sapam Ranjan Chule, MLA H. Dingwo Holoi Hiuvi, Ex-Chief Minister N. Biren Singh Le, Suchi Meilhei MLA Mithum Hochun, BJP Northeast Coordinator Sambit Patra Kimutu Pi Masarova, Abanting Le Union Home Minister Mitsato Kimutu Theina Dinga, Appointment Aladingo Hidanin Zongki Seye. Manipur Legislative Assembly Adanka Krorsom Nileko, Akisu Mangtha Nachunga, Thuta akhul sila ne hinadingen Manipur Pradesh Congress Committee MPCC hon nge na bolu vinahi India Today Northeast to soa achi sa September ni sim som ni ligum ni khwan ki sodo chuchi cross som ni lekon ki hormona chungchang thua politician Lui Ozoin pamosa na thu ho phongdoin Lok Sabha Committee hon chuchi fan chungchang thua phata akhul sila investigation anei na ding vien okram join nge na bolin hi Chule Ozoin Prime Minister Narendra Modi, Manipur Governor Ajay Kumar Balla lekha na thorin. Chuchi fan chungchanga khulchil na neiding committee akisim doa. Chuchi agay na lam kihelo fan ho dangka krorsom nilako. Khulchil na nei ehina dingen. Ozoin aday sa na thu ho phungdoi na hi. Chule okram zoin asebe na chun. Izemtia Lok Sabha Committee akisim do alova hi zongle. Supreme Court Judge Solam kainain. Zat son chuchi fan chungchanga khul chila nei hen ahilo hil zong le Manipur High Court Chief Justice ahilo le CBI Central Bureau of Investigation khat pen penin khul chilna investigation bol hen tin nge na bolin hi chuchi fan kisu mangcho Manipur Legislative Assembly adinga min sit na lim ta hi ji chun Manipur Legislative Assembly a speaker in Exxon alapai dingai hitin zong okram zoi na phongdoi na hi Suchi fan chungchanga chun Manipur Pradesh Congress Committee MPCC President K. Megachandrayan, State Public Information Officer SPIO, Manipur Legislative Assembly Secretary Imphal Hinga, Right to Information RTI Application and Piludin, RTI Act 2005 Dungzuya, Achunga ki say fan ho, Sanction Order ho le, Tender Notice ho chule, Natongdinga Contract anakipe ho, Work Awarding Order ho, Kim Kaya pedo na ding vin nge na piludi na hi Superintendent of Police SP Churchan Purin Zanhi October ni sim thum ni khutun order khatan sodoin Government head pe na lova ki sim the organization phabebin Police personnel hochunga paisa dimana bolu vin sutia paisa dimana bolu cho Police personnel ho alina ki pat aneuchan ge ya khoi man pelo na ding vin an head sau vin koi tawang diman ki bol khumum te ya Boyna to ma hile Superintendent of Police SP Churchanpur hin head sa vintin an head sa na hi Chin Kuki Mizo Army CKM hon October ni simli tuni khutsun head sa thupun khat hin so do vien Mr. Paukulin Guite of Pimong Zangkhumi hi Chin Kuki Mizo Army CKM Commander in Chief tia hongki pun do na chunga Chin Kuki Mizo Army in ama hi head song ake he khapon organization mi jong hi poiti hi Mi pite hinga head sa na hongkine yin hiti na phongdo vinahi Mr. Paukulin Guite cho Indo Myanmar Border Village Frontier IMBVV and put do le
alam kai zo hitin chin Kuki Mizo Army CKM Defense Secretary na hin phungdo in hi United States of America USA President Donald Trump in Hamas tingnui Miho chunga last warning ginan kha pen abol nungin Hamas on statement khat hin so do vien Israel mi sungkula a hen ho zo sio ka hin Lhadoh ding hitai tin a hin phungdo taw vin hi Hamas tingnui mi hon Israel mi sungkul tang ho a hin Lhadoh ding o Hamas tingnui mi hon galman cha surrender abol dio nidan som sagileni sunga ceasefire ne hiding chule Israel sipai ho zo si Gaza Strip gam sunga kuna kitol do so hil dinga USA President Donald Trump in chamnom na dinga peace plan an sema hi Hamas tingnui mi hon Israel mi a hen ho Lhadoh dinga nop naw thu ho apun do nung vin USA President Donald Trump in Israel thu na pin Israel sipai hon Gaza Strip gam sung bo ma ablu ta alo diu vin an het sa ta na hi Vanoya gam tam ta le United Nations in Hamas tingnui mi ho thu phun chu ki pa pi the le jing vin chamna loi na ding le ceasefire nei loi na ding vin adei sa naw thu ho hin phung do vin hi Gaza Strip gam sunga chamnom na dinga to gun ki sim na ho a Muslim gam ho dia Qatar Turkey Saudi Arabia Jordan le Egypt United States of America USA ki thu pi na ding vin USA President Donald Trump in ngen zong bolin hi Israel mi sungkul tang ho zo si Lhadoh hiding cho Donald Trump in aki pa pi hle zingen hichi hi ni lo pi ta khat hiding a hi Israel mi sungkul tang ho in si ong nung hlun ding cho thano bom hle zing etin ama pa na phong do in Middle East gam sunga cham na mo na kisim do ding kun sa hi tai tin song Donald Trump in a phong do in a hi Donald Trump in sei bang chun Hamas inui mi hon sungkul tang ho a hing na lai ho le thilung ho zo si pi do ding anop naw thu ho in phon do hitan a hin la phat chet wang phung do hi lai vien sungkul tang ho in Lhadoh zowo nidan som sagileni sung ni thum sunga Israel le Hamas tingnui mi hon him kham ceasefire nei te ne ding wa USA government in proposal an pilut saw hi Russia sipai hon Ukraine gam sung chu missile som thum lenga to drone za thum le som ge le khatin an blu kiruvien Ukraine gam sunga kolphe mei wa kun do na mun ho na sata in an blu vina hi Ukraine government noya nafto gas facility kiti Kharkiv le Poltava gam sunga jong cho Russia sipai hon an blu vina hi Poltava mun chun mi tham athia mang anu mu vin chule nu pi ni le chapangkum get vel mi khat zon ki tong khaw vina hi Poltava muna bompu ke na chun hoin lui ta khat Saint Nicholas Church cho bominan sepsi na hi Ukraine in zong Russia te an le thu ngalu vin Ukraine in ama ho sim sa ama ho khut so drone ho mangchan Russia gam sung Kazakhstan gam gi Oryx gam kaya thautui ki hit thing namun oil refinery khat an bulu vin chumun chu meikong na sata anu mina hi Russia and Ukraine te drone somni kan ka phla pi viti na phongdo vina hi Russian kolphe meiwa mun pi ho asu sit nungu chun Ukraine gam sunga electric meiwa wa alo mi tam ta anum ta vitin Reuters tu so chun hin phongdo vina hi Russian September somni liget ni khuzong chun Ukraine gam sung chun drone janga le som ko le nga to missile som liget in an bulu vin ahin la Ukraine sipai hon Russia te drone janga le som gub liget an ka phla pi vin chule missile som lile thum an ka phla pi vina hi drone phabep le missile nga pu ke na chun Ukraine gam sunga mi tham million thin an to vien chule mi tham mi som get an ki tong khaw vina hi thu so hi chan hin ki chai dai thu so ngai ho zo se na bon chawin mang pha